kawan kalau malam tak bawa mimpi. Jadi bangla kasih julung nang didatangi. Jadi inya bebarak bangai hakut memberi. Jadi lawan dian jangan bebulik lagi. Oh mamanya ada. Jadi lawan dian lah kasih bang kasih nih. Masalah bang jujuran beengger kaina di HP. Jadi lawan dian nah catat nomor HP. Cilai ini masih bujang jamin nang masih asli. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu tak lupa kepada bapak ibu ini sabarataan nang ada di sini pian nang tak kumpulan. Jadi nang tamula kami mengucap salam. Jadi nang lawan pian di mana aja bagana asal mendengarkan. Kaina salam kami hari ini dijawab akan. Lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan. Hendak membuliki pastinya mau ucap salam. Baik nang ada di muka atau nang di belakang. Baik laki-laki atau bebinian. Pabilanya sepian ada mendengarkan. Ulun nang pemula hari ini mengucap salam. Jadi menjawab salam kita sabarataan. Karena menjawab salam suatu kewajiban. Jadi sekali lagi ulun membuliki akan. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih ini seberataan kepada bapak ibu nang sudah menjawab akan. Atau adik-adik nang menyahut akan. Tak lupa nih hari ini kita langsung berdoa pulang seberataan. Berkat nang pemula kita mau ucap salam. Mudahan berataan berkat menjawab salam. Mudahan berataan panjang umur sehat badan. Amanah begena selalu dalam lindungan dunia wan akhirat. Berataan salamatan Allah salamatan. Lalu tak lupa ulun malan
bulan nang mana pian hanyar haja datangan silahkan holo paai buai pian makanan nang mana bang amplok belum menjulung pian kawa haja paai buai kami mewakilakan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kita nikmatihin di sini nang pamulaan insya Allah bematihin ini nang 2 kali hari ini dimainakan imbah tengah hari bila datang bebinian matihin kemula khusus besa sapaan istilah tupang kata kita bakal kenalan ujar orang beheri bila nang tidak kenal maka jar tidak sayang jadi nang lawan pian hari ini ulun ucapi selamat berjumpa lawan bebuhan kami ini nang Nurul Patah grup kami di ngarane jadi ngarannya pak ay nang ini rumbungan banyak nang belum bebini istilah bang kata ini masih bujang lagi hanyar cilai bertiga nang sudah bebini pertama ini bang dul nang di tengah ada begigi lawan panitia itu rumbungan kami jadi nang bertiga sudah bebini sisanya bang nang ini masih nang bujang lagi makanya bang grupnya itu nang Nurul Patah kami nang mangarani itu nang artinya cahaya pemuda ulun nang mamadahi jadi nang lawan pian sebuting ulun lanjuti ini nang tak lupa bila nang ada pian buhan nang tadi ngapa ngomong sini di ngarani banyu tajun dalam jadi nang tak lupa ulun nang mau ucapi ini nang pastinya lawan kampung buhan sini bila ada nang bujang nang belum belagi ini buhan kami masih banyak nang bujang lagi nang sebelah kiri ini awaknya tak tinggi jelas barang di dalam pak ibu tak panjangi jadi nang lawan pian pilih aja di sini kalau ini perkasa ada juga nang itu aja nang kaya Arab Saudi nang tahilalat andaknya tuh didehi jadi berentaan nang ini kawan ulun pak ibu belum bebini amunnya pamadihin ini alhamdulillah cilai sudah bebini jadi kata kawa bepada bujang lagi jadi lawan pian nang ada di sini sabuting menyapa nini di muka sini nang karudung ping karudung tak panjangi jaka kada bebejo kada kelihatan pasti jadi nang lawan ini sabuting ulun ucapi sidin nang kada tak lihat kaning nang hari ini ngampang sidin bepupur kaning juga dipupuri ada bang adik nini lalu matihin kami melanjutkan pertama-tama ulun mana rusakan sebelum bemadihin kami cilai berjalan alangkah baiknya kepada tuan rumah nang sudah mengundang baik Pak Haji menjaga tamu lalakian atau waktu Mah Haji nang duduk saurangan kami terima kasih Mah Haji lah lawan pian karena di sini kami sudah diundang lalu alhamdulillah kami sabarataan cilai nang sehat badan sehingga di sini kami kawa mengabulkan sehingga hari ini kita kawa bertemuan lawan buhan pian di sini nang sarumbungan istilah tupang kata berataan sakampungan awabil khususnya buhan banyu tajun dalam jadi tak lupa ulun mendoakan mudahan kampung sini cilai selalu aman terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan diselamatkan juga masyarakatnya begawi para jakian lalu tak lupa ulun nang mau ucapi
sudah meminta maaf tadi nang memulai, lalu terima kasih tadi ulun sambungi. Lawan bapak ibu ini seberataan, sebelum bematihin ulun mana rusakan. Kami minta maaf dan rela lawan pian apabila hari ini di dalam pertemuan atau hari ini di dalam bematihinan ulun tak salah ucap nang maulah sampian dalam hati kada nyaman. Ulun minta rela bepadeh nang pamulaan karena ulun matihin cilai behepalan. Kada memakai buku, kada memakai catatan, istilah tubang kata hari ini behepalan. Nang apa bang dilihat langsung ulun sambetkan, lalu nang tak lupa madihin ulun lanjutkan. Ayo saberataan dahulu betapuk tangan, alat tepuk tangan. Lawan bapak ibu ini saberataan, baik nang laki-laki atau nang bebinian, baik nang di muka atau nang di belakang. Selamat berjumpa pamanai beretaan atau waju Pak Haji nang duduk sing bagusan. Jadi lawan Pak Haji mudahan sehat badan atau nang jua kae nang jenggot behuban. Nang di belakang sidih nang sawangan, mudahan biar kaya sehat setiap hari. Istilah pangkata tuha-tuha kaladi, biar nang makin tuha tapi masih tak gencangi. Alat tak gencangi awan. Jadi nang tak lupa ulun mana rusakan kepada bapak ibu ini seberataan atau adik-adik nang jua tak kumpulan, nang ada di kiri inya nih pahayan, ada nang saruan rambut marah pian karena saruan bilang kada sing minyakan, ada nang tang tinggi pinanya bekas berbundul kada saling panjangan. Jadi nang tak lupa menyapa bu hentian atau nang anak acil di bawah bebaju habang, nang jelasnya pian ading-ading beretaan. Kakak nang tak lupa cilai mendoakan, mudahan ading-ading pian saberetaan selalu panjang umur beretaan sehat badan, mudahan beretaan sekolah pendapatan, mudahan berbakti bun pian lawan kuitan, mudahan jua sukses pian ke masa depan. Alam masa depan jadi matihin kami nang melanjuti ini nang pemula pak ibu hari ini kita nang bematiin ulun nang mau ucapi, lalu nang menyapa pulang nang dilanjuti, menyapa nang berlanjut lawan nang abang-abang duli nang kota tinggi. Jadi nang lawan pian tak lupa ulun sapai bangai nang di dedah tangan kami kasini kaina mohapian ada tayang nang di TV. Jadi nang lawan pian kami nang mau ucapi atau ibu hanyar datang pian nang hari ini, nang mana belum makan silahkan dulu makan karena bang menunya sudah ada tupang pasti. Lalu nang tak lupa berlanjut kita hari ini, banyak ibu-ibu nang hanyar datangan, nang ada di muka genal-genal berkataan, istilah pangkata lamak-lamak buantian. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan selamat nih berjumpa pulang nang bertemuan, lawan buhan kami hari ini nang sarumbungan, lawan jua ading nang ada di muka pasti masih bujangan. Lalu nang tak lupa kakak mendoakan mudahan tu sempian selalu disehatakan, mudahan bang jodoh lakas mendapatakan. Jadi nang tak lupa hadi nang mamadahi atau nang kawan ulun di belakang amat terus di
ada bebinian ujar minta diucape, nang duduk di palaminan ujar masih bujang lagi. Jadi nang tak lupa ulun nang mamat dehi, lawan bang kakak nang duduk di palaminan, nang inya PJO cilai nang besambunyi. Jadi nang lawan pian sakadar ulun padehi, ujar kawan ulun ngini ngarannya Bang Hadi. Ujar lawan pian hendak minta nomor HP, awal ujar datang sudah betaksir hati. Jadi nang lawan pian hakunlah tu memberi, kaina bila rindu malam kawan nang pisi. Asal pian pisi jangan lawan di belakang, nang mencatok koplo inal ni bangaran. Rajin bila dipisi bisa kada sing salawangan, sing salawangan. Jadi tak lupa ulun melanjutkan, bagusnya bejo ajel stabilo bebojoran. Jadi nang tak lupa hanya nang ulun suah malihat warna baju cilai kanya nyarakan. Jadi nang tak lupa muda itu sampian selalu disehatakan. Lalu nang tak lupa ulun nang melanjuti, lawan tupang kakak nang inya bang bekipas nang sudah tapal lohe. Ini kawan ulun hendak minta nomor HP, kai bubuhan kami ini masih bujang lagi. Jadi lawan pian hakunlah jang memberi, kaina imbah madihin datangi dia lagi. Jadi bang nomornya langsung di bawah HP, tampolo bang ada kaina inya mandustai. Jadi buka holo ngapa nang ada kunci, julung bang bejalan nyaman inya memberi. Jadi lawan ikam aja dia dituntik, jangan sopan-sopan kalau malam tak bawa mimpi. Jadi bang lah kasih julung nang didatangi, kain bang aku dia nang manggeni. Jadi lawan pian cilai nang digeni, jadi inya bebarak bangai hakun memberi. Jadi lawan pian jangan bebulik lagi. Oh mamanya ada. Jadi lawan pian lah kasih bang kasih nih, masalah bang jujuran beengger kaina di HP. Jadi lawan pian nah catat nomor HP, jangan kisah sopan menggetar tangan HD. Jadi nang lawan pian lah kasih nah diberi, cilai ini masih bujang jamin nang masih asli. Jadi nang lawan pian lajue bang kasine, neh bebulik pulang catatakan nomor HP. Dia orangnya bungas jelas ikam ada oke, jangan nang masih bujang sudah ulun mamintai. Jadi nang lawan pian lah kasih dicatati, tampolo betemuan kita nang hari ini. Pian duduk aja umak coba. Jadi nang lawan pian duduk aja bang di sini, atau abang umanya kalau hakun manggeni. Jadi tupang bangko bawakan kasini, jadi ada kabangko nang kada tak pakai lagi. Jadi lawan pian cilai nang hari ini, ngini anak pian siapa di ngarane. Jadi ada ngarannya ujar Lisa di ngarane, dia nang dasar bungas bila diambil bini. Jelas dia ikam tutu nang kada rugi, mana dilihat lingget inya nang pina mungkal awak pina beisi. Amun nang bila malam paling kada menyanggupi. Terima kasih kami mau ucapkan, mudahan to sempian ulun mendoakan. Mudahan bang diai bila nang kaina malam langsung dicet aja ikam. Ini cilai bujang ulun memadahakan, inya kada bisa kaai nang bepacaran, cuman ulun sabutik hendak memadahakan.
pelan. Masalah jujuran jangan terlalu larang, dilainya nang bedetang jadi lawan pian sebuting ulun padehi. Ngini cilai hadi jujur nang kawan kami, lawas nang benar juga inya mencari bini. Cuman kada tatamu sampai nang wayah ini, masalah senjata nang kaya gumbili. Jilanya pian hendak minta dipuasi, biar 10 kali ngini cilai manyenggupi. Lamanya jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, ulun rasa takutan baju putih saingongan. Sakilas pang pintas asa ada bayangan, lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, aina kalah di HP tak sarah aja pian. Kami sarumbungan mendukung aja kai, pastinya lawan pian. Kaina bila jadi dilah berpulang, masalah jujuran cilai inya nang ini kau aja maanuakan, karena cilai inya sudah banyak tabungan. Jadi istilah kata bila pian 100 kaina maangger jujuran, paling nang ada jadi hadi maninggalakan. Maninggalakan jadi tak lupa ulun nang mau ucape, jadi nang awal datang cilai bisukan tadi, rasanya cilai lisa tadi 2 beisi, tuyat nang saikongnya pulang nang amat terus di. Ini cilai inya ada nang beisi truk sudah jua begawe, jadi nang saikongnya hakunlah pulang memberi. Nang baju kabaya nang datang bisukan tadi, jadi nang BJO pinanya matai inya pacar nang sudah beisi. Kasihan hajeng ini semalam di kandangan kami acara maisi, inya tak dapat mantan harau menjulung undangan. Jadi sabar aja nasib kasih sialan, jadi lawan ingkam aku memandahkan, inya nang cilai sial ketujuh maanuan tangan. Jadi tak lupa kami menarusakan, kita mandiin hari ini begayaan, lawan amang-amang pulang sebentaan. Jadi ada aja mangajel nasi membuat jadi mangajel ulun nang mau capek, jadi di dalam ipok dikajel si dinase. Ulun mintarila tak sambet pian tadi, habis pian mangajel ulun nang maiti, jadi nang lawan pian ulun nang manarusi. Jadi kita mandiin cilai begegeyaan, lalu nang tak lupa kita pulang betarus, dasar bujur kaum papan, karena kipas angin andaknya kejauhan. Lalu nang tak lupa bila ada kipas angin di rumah lagi beisian, bawa akan sabuting nyaman kada berpaluhan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan, sebelum mandiin lanjut sekali lagi tepuk tangan. Tepuk jadi matiin kami menarusakan, kita nang bemandiin hari ini begayaan. Kampung lubang di sini kita nang berdebatan, kaina bemandiin 2 kali dimainakan. Imbah tengah hari imbah nang sembahyangan, ujar dengar kabar bila datang peminian. Cila minta rela bila mau lapian sopan, kalau nang tak lupa ulun mau ucapakan, acil nang tu beduduk hakon haja kapanasan.
lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan ada juga ibu Bang Dul di belakang pian karo dong abu-abu bibir kahabangan istilah bang habang kayak belungan hayam lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan bapak ibu ini saberataan tak lupa nang menyapa kai ada di sini nang tupi habang bangai sidin berdiri mudahan tian sehat setiap hari mudahan salamatan tian hidup sampai ke mati lalu nang tak lupa kami meneruskan kita matihin hari ini bagayaan nah ini kada sabar hendak mencicipian lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan buhan pian hajat dikabulakan debat lawan hati nang genal bebujukan karena nang tak lupa kami mau ucapakan ini cilai madihin kita nang pamulaan orangnya di sini dasar kebanyakan lalu nang tak lupa kita langsung berdoa ulu saberataan bila ulun berdoa amin akan Tuhan tian jadi kami beramin ini memulayakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan berataan kita nang panjang umur mudahan selalu sehat mudahan kita rezekinya meningkat mudahan sehat kita nang walafiat mudahan sehat kita juga di jalan taat mudahan berataan kita nang kabul hajat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan berataan kaina kita selamat mudahan berataan kita cilai kaina ini dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan berataan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat lah ke akhirat lalu bang kami terus nang melanjuti kepada bapak ibu berataan hari ini ulun nang tak lupa lawan kiat mau ucapi ulun minta rela bila tak salah sampai cilai nang hari ini atau nang mau ucapi pian nang tu maulah kadeh nyaman di hati nang jelasnya ulun bagaya aja di sini jadi nang lawan ibu nang ada di hadapan lalu nang tak lupa lawan pian ulun doakan nang berbaju abu-abu baju habuk saikongan nang ulun lihat sidin nang berdianan jadi lawan pian kami mendoakan mudahan tu berenak pian nang salamatan baik laki-laki atau nang bebinian mudahan anak pian inya bang soleh atau juga solehah kita mendoakan mudahan bang pian selalu dalam lindungan bila indah berenak mudahan pulang betianan lawan bapak ibu ini saberataan kita cilai madihin satu mat dulu bertahan lalu nang tak lupa memberi himbauan bilanya bang kaina imbah nang tengah hari bila datang bebinian kaina insya Allah disambung bemadihinan jadi nang imbah ini kami nang salawatan jadi nang tak lupa lawan pian ulun ucapkan kepada tumpang kakak dikarudung bepalohan jadi tumudahan hajat dikabulakan bila imbah madihin datangi nang kuitan istilah kata dahulu bakal kenalan jadi tak lupa kami menerusakan hendak membawa pantun ini nang panutupan jadi ini pantun ulun memulai akan bila jerujuk ini daun cimampai ada baikat lagi ini dedeyen kain apabila jodoh hari ini bang sampai menjelang ini hari pengantin kalau bang ada kain jerum nang patah jangan disimpan
simpan ini di dalam hati. Kalau bang ada kata-kata yang salah, jangan pian disimpan, pastinya di dalam hati. Lalu terakhir ulur mau ucapkan, banyak meminta rela, minta maaf beretaan. Jadi yang terakhir ulur membawa akad, wassalamualaikum minta rela beretaan. Ilahi kami bersatu satu